INP Mizo Channel clear tu te in zain chi bai le vek ule voin march ni som pariat ania tuntuma po hian Myanmar ram chung boina voina andin mun tlang pui kan riat thei chin kanan update lenge ama sain Myanmar boina chungchanga Mizoram khotina tangin rilru in hong takaral tlan te chom dol tura anin pei thu kan chiar sak thina tuntuma po is lungdar VC thu chua hi alom ema kanan chiar sak le lokange kan riat theu angin Myanmar ram chu sipai sarkar ro rel na hnuaya a om le ta ka wangin mi puiten na sataka daudalin boina na satak a thleng meka mitam takin nun na hlutak an chan to a hliam tuar mitam tak anom to bokani hetiang hi andin mun ani awangin Myanmar ram atangin Mizoram ral tlan refugee enge mozat anon lut meka kan khua is lungdar po Myanmar ram ria tanga nai te om kan ni awangin ral tlan englai po nei theireng kan ni a chutiang Myanmar tanga ral tlan kan khua lo lut an oman ni chuan arang theyang bera khotlang hruai tu VC te ne na riat tir turin kanin nge na ral tlan an lo om ani po in tu man lo en rang lova duat takalo dong song jok thin turin kanin nge na ral tlan te ni na le thalak ero social media athe dar lo ram turin kanin nge nin kanin riat tir ani antia secretary Zoram Moya ren thlein minga sign nan ani Mizoram u naw te in pek na le mangai na hi Myanmar ram kan u naw ten an thlamon pui le a lom om anti thin thu comment lama kan hu fo boka tuntuma is lungdar thu chua po hian Myanmar mi te tan dam na a thlen nge yen kan ring ani ole Myanmar ram chung lama ilut teng u CRPH chuan thu chua asiam le a Myanmar ram mi puite chu February ni khata tanga electric bill an choi tur zong tiam chin om lovati top leilok tur thu apuang le ta sipai lam hian mei ti thim te hi an rot mayang te hlo om rum du len ani nikuma COVID-19 awanga ramin harsatna ato awang khan electric bill hi enge mo chen ngai na thiam na alo nei to a tuna ram chunga sipain diklo taka thunei na apong lak le maya wangin mitam takin thina le lungai na an tur meka tam tak zela khung ni in mitam takan ral tlan mek boka eibar zon na a khailak vek baka sumdon na achol ta boka heiwang hian CRPH chuan electric bill hi thuthar kan chhuale ma lo chu tu man in choi ngai lo wang an tiani alom om hle mai do ne rengun khopui din mun clear zoi ila sipai council lampo hi an chak ai ko top tan ve to a an bei ngot hle ni kan soifo ang khan an ni po hi thi le dam in kar leng an ni ti hi anin hai to lova voin khan rengun khopui huam chung mun ranga CDM lamin kong pui dal na an siam te chu sipai lam hian mi pui te an then fai tir hloma silai chel tu zok an ni bok sia an thu hi nial ngam ni heklo mi pui lam po hian an tho ve ma yanga ya tu huwa thu suwa ma ni ki nokatang an soi ang main sipai lam hian ma an lak tir ani hetiang deuh hian rengun khopuya lei pakhat an dan na po sipai lamin tukin khan an hala kong puya tui thole pher te ro an la ni mi pahni an man bok ni in RFA chuan soi rengun khopuya hian sipain mi pui kong zo mai mayan ka hlum tak hi zachuang zet an nita a chuti chungchuan mun ranga demonstration hi an lakal pui zel February ni ruka tang khan demonstration an siam tan khania voin hi ni somli le pakhat na ani in sing township a hian zan pon chua lo tur ti sipai council lamin thupek chua ma se zan lama he chuan ramta na thita te sun na hun an mang zel tho voin march ni som pariat khan takitra township a mindota kongpuya zirlai tele me pui fuan khom le in zingdar so matanga chundar khatleng khan sipai council daudal na lan tirin thu chungin demonstration an siam le heta hian boina a om riat anilo Sanchong township lama po mis zanga lai pung khom le in Chundo road ta demonstration an siam le a mi pui lam an tlomang ti an hlau nge moni voina Sanchong aw la hian mi pui ko na lam a hoi deu
thapang tak chungin ina tom mai su u kong puya chuak ro u demonstration siam turani ti lam hoi an awani voin san chong demonstration hi boina omlo te nan trin thei ni in Myanmar now chuan a soi not the gon lama ero chuan mi hring omlo zongin demonstration an lan tir bok tin tan hlina te line township rang ranga demonstration an la siam zel bok heng demonstration hi chun lama chuan sipai council lamin an hnot dar le a boruak a so sang hle rengani voina rengun boruak hi thi le hliaman omlo news kan la khom thleng hi chuan chiang takin an la soi hlei thei lo hloma tamui lama chuan mi som pasar in man an tok nia soyani an man jing a hen sipai ma thing thitira silaya an vona po FB lama mu thein an share ani tin tlai lam khan alung town si pa po thalai rual tele sipai lam hi anin epna sale hle a man an omlo te thi le hliam an omlo te ro thu chiang kan thre man talo Mandalay boruak thlir le ang minong hlana sipai council chuan voin khan Mandalay khopuya rel na thok tu te an vo Mandalay khopuya rel na thok tu te hi department malkhaya chuan atam berpol an ni ve mai ome thok tu mi sang zanga vel an oma kongzo na apo an chuak thanem thei trin hle ani CDM an thlopa wangin tu man an na an thok du lova an chen na ina an hlom tuk ve maya voin khan council police te chuan an chen na in thewa le kha tarin march ni som ni le pahnia an na an la chun zom lo fo chuan an no chhu vek tur thuan soyani hetiang deuh hian falam khopuya po damdoi ina thok tu te chuan vauna an tok nia soyani bok sipai lam chuan thuzo na nein damdoi ina thok tu CDM thlop tu te chu an na atanga ban tira an vawa voin hi in ngai to hun top ni ani to ang ti in last chance an siam sak ni in amuna om te chuan an soi voin khan Mandalay khopui chunga township ranga kongzo na an nei nasale hle bokani mun rang thlir chun zomila mongjua khopuya CDM pakhata boral le ta kumsom ni le palemi ku tun thet ong hi Mars ni som panga sipai council lamin an mana an vuak khrep nuwa rei tak nu chein a oma athua ka thisen lutin akhal hial ne soyani mongjua damdoi ina en kola har sata wangin Mandalay pan puyani a Mandalay ya po ti ngai na om talo ti chuan hliam ator nu ani thumna voin khana boral ko tun thet ong hi mongjua khopuya boral te zinga som pakhatna ania sarkar na thok CDM atel te zinga ramtana nun na hlan pasaberani thu mongjua khopuya demonstration huai hotu te chuan an soi Makui region tongduin chi khopuya hian sipai council lamin kongzo tu te hi an tlan chiat nulama po an zuya an man zel nia soyani an man tak te po an soi sa nasa thei hle nia soyani poka tongduin chi khopuya hian ram phat sana dan manga sipai lamin khesan siam sak hi mi pasari zet an to a doctor pakhat railway lama thok mi pakhat le civil mi panga an to nia soyani Myanmar ramdan pui sang ni le pariat kuma an siam tun thlenga an la man tak ama minong hlai na pon thu nei na pong lak chan omna nia ngai thei chu nizan khan mon state capital molamin khopuya thalai rual te chuan an hal che mia mai heng thalai rual te hian dictator piang an do dal zel tur thu te sang ni le pariat ramdan pui thia ani ngei thei na tur te federal democracy alo ngei thei na tur te ram chung nam tin in tluk tlan na le tuna sipai council in an man zong chua tir vek tur thu te an aw chua puyani Sian state capital tongchi khopuya sipai council do dalin voin khan na satakin kongan zo vele boka voina tongchi khopui kongzo sipai council lamin an no dar mek lai hian motor insu an pal hlo maya kong sirami lo pakhatin anun na achan pha motor insu awanga hliam tuar pakhat bok rakhain lama ve thung chuan e ne in ka na pal theile andin munaral mon bik lo e mawanga ral tlan an ve renga wangin aral ti ve hle thova marok u township huam chunga ral tlan na an tom na in chung ko zaruk chuang khosak na chu nizan khana kang chiam maya
mai va pa chang ta fekani azia lo hle mai yu khopuya te Mandalay region tadau township pa tongpyung khwa te Chin state Hakha le Mindat khopuya te Moon state Mudung khopuya te Mongyua khopuya te Dawei district huam chunga kan pok mi puite mun rang sanga voina kongzo an omleni Sakain region capital Sakain khopuya po voin khan Buddhist puithiam tele mi puiten Sipai council thunei na pong lak do dalin na satakin konganzo boka konganzo lo na lama po mi hring tello demonstration an siam zel bok kachin khopui pakhat bamo khopuya chuan voin khan an ti dan an thlaka khopui chung chu are hian are rui mai tuma pon chuak om lovin dor le bazar zong zong pon khar veka heti zong hen sipai council an do dal na an lan tir vele ani thi le hliam anom lo tura ngai photang are hian are thiap nia soyani tin muku khopuya po pon chuak an tlem hlea thalai rualten mi hring om lo zongin demonstration an siam ve bok tamu khopuya chuan ni zan khan ramtana martar te polin candle chia tong tai na hun an lo mang Chin state capital Hakha ate than tlang khopuya te po voin khan sitting demonstration an siam hlomboka voin Hakha khopuya sitting demonstration an siam zo kongzo an kal hi police lamin ti boy tumin an lo chang na a kongzo tu ten kong danga an pen sana wangin boy na achuak lo hlok ni in Hakha media lam chuan an soi kalimio khopuya hian nimin lam anga te khan boy na aso sang hle khania nimena po tahan lam mi pali telin mi pasri lain nun na an chan nia soyani chuti chungchuan kalimiwa hian sipai council thunei na do dalin kong an la zo zel tho nimin tahan demonstration na boral te zinga mi kumsom pakomi dawsuan kim chu sipai lamina ruang an la a voin chhun khan an ron da let le Kachin state Phakan township chunga Nammo police station chu tukin ma taka khan KIA lamin an kap anin ka hi zing lam ma tak zingdar khat chhovel khani in tarkar khat zet silai puak thoma thu police ke matanga an thom hriat phak khopa khata omte chuan an soi rengona tanga new generation media chuan nakin lama chiang zo karon soile in anin ka hi zingdar ni chowa tang khanani ati new generation media ina soidan chuan KIA sipai te hian zingdar ni atang khan Sien lung moa om sipai kem le sain tong om sipai kem an la ani hei ba ka hian nam moa om police kem an la bok KIA ti hian sipai council horal thuam le silai mu engemaw zat an lak sak bok ni in KIA lam news chuan an soi ati sipai council lam hi mi som ni chuang an thi an rin thuan soi ati bok hetiang tho hian voin mars ni som pariat chonhudar ni chhovel khan Northern Sian state lama po ethnic armed force tele minong hlaina sipai te anin kap na sa hle poka in kana athlen na mun bul naya mi te chu mun him panin anin thiar chuak na sa hle nia soyani media laman lut hlei theilova chanchin kim chang ala hriat hlei theilo KNU lamin VOL lama an report dan chuan minong hlaina sipai te hi nimin le nimin pia lam khan kayin state Phapun district huam chunga civil mi te chunga ral thuam chelekin anin thrausana sa hle ani oma Phapun district chunga thingtlang khwa ate silayan kap na sa hleya an thingtlang lo po an hal sak yel ni in KIA lam hian an soi hetianga rong taka an cheta wangin thingtlang khopa nia mi zariat lai mai chu an in le lo tlan sanin mun him nia an ngai lam an pan ni in an soi bok Phapun district huam chunga hian KNU le minong hlana sipai te hi tun lai hian an in kap ta fo maya civil mi ma ni khua om ngam to lo hi sang chuang an tling to KNU hi ama minong hlana party an sarkar lai atanga in rem na zong tu zinga tel ve kha an nia NLD sarkar nu sang ni le som panga kuma khan in rem na thu thlung nationwide ceasefire agreement anti NCA a ming lo sign to te khan ni minong hlanan thu nei na pong la ka tang hian ethnic armed force dangte ang bukin in do na muala an lut le ni mani lok khan Chinese foreign secretary thu soi kan soi to a klemin atong kama nem ta deu viu mai ati thaya
tuna po hian Myanmar ram chung changa China tongkam chu atir lam ai kha chuan Asia adang ta view maya hei hi achan ber chu Myanmar tual chung boina mo phurtu ber anga history in a chin chia a hlovang ati thei ome kan video masa kan soitak ang khan Myanmar ram chunga hian civil war lo chuak ta thut sela China hian sipai council lam hi apui ngam tak tak angem ti te hi ngai tu lova thei lova China ril ruput mang ni o mangai political le economical viewpoint atanga mithiam te thlir dan hi claimin kanan soika yange ama sain US President Donald Trump nena aninep dan kha ril ruin han mit thla le ila trade war an beilai hun chung zonga khan tlom zoka atang du mi lova Myanmar ram chung thuwa hi chuan boina bulpui han nia athil tum lian tak a han kholo victor hi a hlau hleni President Xi Jinping a hian mathli ro puilu tuk tak nakina anram ro puina ti zual thei nge tura a beisei Belt Road Initiative RBI anti mai hi akal pui meka hei hi one belt one road tia soyani bok atum dan chuan tuipuya kalpo thei chu tuipuya tangin khomola tanga kalpo thei chu khomola tangin in kalpo na mun tina siama a then omram zong zong paltlang vek thei kong pui siala tum meka heta tak hian khothang ram leilunga tanga in kalpo na hian Myanmar hi atan tlang nge yanga ya Myanmar tel lovin he ama thlir pakhat hi a hlo ting thei don lovani he BRI tan hian amalak na masatan ngut po US dollar billion somni le pani zet bultan nan ngota the chuak phala ala hlok pui hle don ti hre chiang aniang hei hi tun tuma Myanmar ram chung boina hian ati chevik thei tlat mai chu wangin sipai council emo mi pui lam federal emo atua po lo sarkar se abiak chiata thiang don lova chu amu ve ki ok thau mai chu wangin hetia mi pui lam anan nung tol mai lawa tang hian sipai lam atan na hi aniam telani tin adot le chuan Myanmar ram chung investment alo siam te hi acha nang ti hlau hle boka hero kan video masalama khan kan soinol to a zui lem lovila ab dot le chuan hetia tle ma adwai le deu chan nia mithiam te nan ngai chu Myanmar boy na hian engtin tinemo aram chunga meya kang ka yang ti hlawani kan riat angin Hong Kong chung changa te khan zalen na le democracy hoi in opna beisaya boy na me mi tur anei renga aram chung mi pui tam zok hian a sarkar an nin zia po a hre chiang hle boka tuna hian ram dangin Myanmar hi pressure an pena sa hle to a heti chung hi chuan sipai lama lo in ti tran view hi angam bik to lo dewani mankum sang khat zakwa somriat le pariat kuma Myanmar boina po khan China lama hlet a chua veya Tianming revolution hial lo chuakin boina lo om pha ve ni kha khatiang khathleng ve thu dang ti hlau hle bokani tin Hong Kong le Myanmar a hian a khoi zok hinge thunun adu zok ti turin thila in mung ru reng niangai nawang ani le bokang chotiang boruak lo om turin Europe le US lam hian anti thai renga US phei chuan South China Sea lama a warship chuan tolol khal chuakin a hanri gra fawani hi Biden apon atong khum ve ta fo boka Myanmar lama chan that atum lutuk na hian Hong Kong a chan tir hlo thei ti ein herengani heiba ka hian tuna Asian din mun enin an Asian community ya po atlang talo tualang ti hlau ve bok ne na langa Singapore te hiram te takte e ti lovin China ta na poi mo hleya chutiang zel chuan Asian hi ani ain Europe lam hian an sum don pui mayang ti po hlau lo thei lovani soi mai hau lo tur chu Myanmar ram chunga ethnic armed force hoteril ru hi anile bok heng tlang ram sipai te hi China rama ramwa training hau tak zet paltlang to te an ni hloma ma se ma ni nam ngeya in opdu tu te vek an nia wangen chutianga tan chuan nam rang te hi anin lungrual hlom hle ni sipai chunga rin na an khat ngam to meulova chu wangin sin ping hen sipai te ala thlop nat zel chuan tlang ram mi te zong hi achan ngei dona nakina an bei sei federal an sual chu phei chuan Myanmar ram chunga huwang anei thei to lovang chu thlir tel lo thei lo bok kan soi mai hau lo tur chu khowela democracy ram lian ber pani na hau mek tu India hi China ina berani ti hini chu wangin Myanmar mi puite hi India lama anril ruan thleang ti hi China tan chuan thil lo om takani le bok India la hian tum nei ruranin thilati ve reng boka
sit tui lama kuwa a hreu ve na samaya heiba ka ram pan hi in lai chin na tha siam tumin COVID-19 vaccine te po at honin a pe treu mai ni kha heng zong hi sin ping hian a mu mai mi lovani heng thilom dan zong han thlir hian China hian ual au tak chuan Myanmar Sipai Council hi atran ngam don lo chianga chu Myanmar me puite ta na thil tul tak nena an chan thei na tura poimo ani ole thlir tu tenin lo beng war pha le ngei kan be sei kan channel hi in lo thlir zel don nia